Evo, Murko me čaka v lokalu oziroma v kavarni, moja kavarna, tako da gremo kar ke. Ja, čau, gospodič. Spoštovani, dober dan. Ja, si misli, da ne bom prišel, a kaj? Ja, veš, da moram imeti enega zraven skozi. Pa zakaj s kamero? A? Zakaj s kamero? Ja, tako pride, ne. Treba dokumentirati, da jaz Da res ne bo lahko... tebi danes res prišlo, ne? Ok, a mi lahko zdaj poveš mečken o tem parfumu, kaj jaz bi res rad dišal mečken? Mislim, veš kaj, največja fora ni v tem, da je parfum noter, ampak o motu tega parfuma, ne? Tvoje. Hvala lepa. 30. V bistvu nisem prišel točno zaradi tega. Imam nalogo, da dobim tvoje gate. Ja, verjetno. A kaj, a imaš tangice, imaš gate? Kaj imaš ti? Ti si pa preveč radoveden danes. A pa imaš drugače, tako med nama, imaš kakšne tangice doma? Ne, mislim, ne. Kaj moram reči, da mi da? Jaz tu gat nimam, ne, mislim, a misliš, da v torbici nosim gate zraven? Mislim, edina možnost, ki obstaja, je to, da jih pač slečem. Tukaj? Sem malce za Švico, ne? To je problem, ja, Ampak ker so od decembra. Res so od decembra. Jaz grem zdaj na vec in ti te gate prinesem od decembra. To je to, stari, brez komplikacij. V bistvu sem mislil, da bo to pri Murkotu ful težje, da bom dobil njegove gate, ampak glej, tip je že šel. Ja, decembrski gate, ne? Dejansko so od decembra, ampak kratal je. Bogi zdaj naslednji, ki jih dobi. Jaka, eno presenečenje imamo zate. Ja, to, ker danes tak seksi dan. Ej, sprost se. Ja, relaxi. Našti mi. What the fuck se zdaj dogaja? Sorry. Oh, yeah, baby! Ja, ne smem gledat! Oh, yeah! Oh, Jaka to! Radej! O, kako paše! What the fuck se dogaja? Napice ga, sprost se! O, kako si hot! Ker sprost se. Oh my fucking god! Skoro pa ti gate gor. Da vidva, ker uživite. To so gate od Murkota, ej, hvala za pomoč. Murkota gate so. To so od Murkota gate, ej, izziv, je opravljen, pa pazi, kaj tle se limajo. Fuj, Hit Radio. Antena. Novi hiti.